السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Naam, ngai twagambye nti tanwini ngaiyo ibamu nuni eya sukuni. So genda olabe omusomo gwaffe ogwedde osooka otegeere guno. Tetugenda kuddamu kukola ki kunnyonnyola bye twamaze mu video ewedde. So tuyina dan kyekimu ne dan, din kyekimu ne din, dun kyekimu ne dun, tan tan tegedde, tin tin, tun tun, dun dan din, tin tun tan, qan qin qun, run ran rin, dhin dhun bun, bin min mun, lun lin fun, yun hin nin un. So ebyo twabisomye mu dawusu yaffe yabadde ey'ekkuminemu, dawusu ya 12 eno. Tugenda kutunuulira ku mixed exercise inshallah taala, tulabe ate butya bwe tusobola okwapulayinga obubonero buno mu bigambo biidhnillahi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.